clear tu te ama cha in luangwal PYD media cell mingin chibe kan bu ka cheu voin hi February ni kwa zir top ni ani a chomhalama India school 10 ro rel na an neya chonhuwa te hian LED 10 ro te an rel vele don ani a hemi luangwal bial in khom pui pialama han silver jubilee lomna te ani pa dona LED te hianin ro rel palai local te tan hianin chohlui te an bua sei don ni ten kan han sha engting nge hunan man dan le anim bua sei na te kan clear how don ani Sum singa ro pui na lo kalang amangai kan sa te chu suai turin totoro tin min ko anga sakle kham chim le marami mangai na in min suai khomang Jerusalem her sangam dulalpan amangai te tana apo sai chu akong kalum mantam ache rangka chakot khema ni enkon var ngai lovin beram no chu sa te ti dam lamin van mangai na puan su kan sin to ang ole tuna hianin organizing kum treasurer una pasilal mi mona lawngma local kabula ha no me ka he fatu haute inwa seina kal chhaumuk mopa ane na chang hianin ingtinge hemi silver jubilee anlom na tura ta hian an lawin bua seidan le sum le pai te poni se khoi changi an don ti te an malak dan te kan zot don ani ole he tuna hanin fatu haute inwa seina kal chhaumuk mopa nia in lo wai le me enge fatu zo a ha thak ki ti em ha thak lo ye hey voinia hianin hey chomhalama Sunday school lamin ro an rela chuan chonhulama henele din ro an rel le dona bial silver jubilee pual lo ni bok nen hey voinia ruai ro rel member te tan kanan buat saya mi zaborvel te chun ei thei tur kan nga ya hey kan siam chau maya ro rel member local zong zong te po ei chu turin kanan som du bokani oh mi zavel e turin in bua sei ni ya in bua sei nap sapo ana sa leng ga sha in be se angte uncle cha in be se angte uncle phadon in sha em tin hey kan be sei dan chon mi za chuang kan nia amaro chu tundin munai chon la rong kal lawa chon hulama te hey palai member te hin la ron kheng mek zela tuna po vai sam lama kan unaw ten ron khenga mi za borvel te chu ron kal thei tora kanan be sei ve ma chu ne aro bi he me jan ani le voine hanin eng tinge min me puin tum amom tui do nem ti de kham ya han shilela kan thei tang top chon kanan in buat saya an ping kimin voksa bongsa arsa ba ka hen sak te kan la tile zela tiang chon kan pha kan to bin kan lo buat sai ve ni chanin he ke palit e thelo tan te po khanin chome dangte in han wa sem eng tinge khan te khati rol lo roi lo che dur te po khan ve thenga tianga te khanin buksa e thelo tan te khan eng tinge in siam chu kan soita kan khan arsa hi kan siam tel boka chuan sanga i aken nei mi lo e thelo tan po sanga te kan han tile zel boka tiang chon kan buat sai ni in rong bona te aro pui le me ya chanin voine han in duangin fatu te an thok chha chaim jing kara chungin ge in bua se choi khama changin choi khamlama tang kana ni buat sai o he kan fatu te po an la boi ngar ngara thei to ban chua kan chang tlang a lomom kan ti hle me kan hu ta kan hian ni he fatu ha te po an lo boi hle me ani bua se te po a cha thu khating kan sha an zara por de win kan e dona ani le nang ma hi eng department na nge om sa a nge chu chhum la ma nge min han shi le na ke chu a tul lai lai hianin kap buaya changin
purun sen te kan han chan le lop lopa a rem chang lai lai a tiang aptul lang ang heng ka pui bom ve tuna han in 8 tuidon le meya hemi roi in wa se na dan han in sum le pai te hi khoi chang nge in mu ti khamin han shile la kan soi tong khanin hei kumin hi luang mol bial kum som hi le pangana polani a department led lamatang hianin hemi rural member te cholhui kil ho kha an han ruam han na anin anni tang hian cheng singli kan han donga hemi roi bot sai na turatan hian chumi pelama chuanin bial khom pui dol na turatan hian ko than pui bial ko than pui lama tang hian cheng sang riat kan dong boka ti chuanin luang mol bial silver hemi conference organizing atang hianin cheng sing hi le sang sari borvel kan han dong boka chung te chu kan han don theina te chu ni e kan sum hu na zual pui te ani e i sum te po chu in mu thale meya eng angin nge in sum hu te chu in man chwa don eng tyak malak le zel nge in tung ti te khamin han soi sak le la ni e hei kan throi tu te ro man na kumina hianin kan khom pui ani pe lama silver jubilee ni na angin decoration lamte kan han in dinga teng chuanin chumi pe lama chon refreshment lam boi pui tu te teng chuanin hei roi lam boi pui tu te kan hanin ruata teng chu kan sum muang ang te po hi decoration lama hianin cheng sang thum kan han ruam han saka teng chuanin hei ro re la piangin thingpui le a me tuinai tak hanin chop cho kan dua chunga tan chon refreshment atan te le hei voinia hian roi kan bot sai ba ga hian inrin ni tu ka hianin ko than pui silver jubilee pualin rural member te tan ruai kan han bot sai don boka chumi pelama chuanin alom na pui ber atan a member zong huapin cholni tu ka hianin thingpui le me tuinai tak bot sai kan tum boka tiang chuanin kan sum muna te hi chu tiang atan chuan le na chu le poimo tak ta kan han mang don ani e ti chuanin heng kan sum mu zong hi adai bak chu luang mual kan church board ten tumanin huama tum tu hei an tum min tum sak don boka keni po organizing lampo kan thamuang hle meya tiang chuan voin kumin hi khom pui ani satlia baka bial silver jubilee ani angin changtung taka man kan tuma palai te po lim le lom taka khom pui mang tur hianin kan han som du bok cheu ni e i hun lu tak chenga hun tha te ming pe a kan lom lu to ka chani nang ni po mi pui ei tur te po tui nai ta ka lo cham zel turin te chana kan han cheu o ke ni po kan lo ma nang ni po ruai tui taka min ki pui ve tur kan han som bok cheu ni e ole in hun lu tak mai sengin helaya kan thil ti te min ron cover sak kan lom hle main chunga ke ni po kan lom e tuna han Sunday School Department ten rawan rel zo chania kapula hianin Sunday School Department Secretary Bial Secretary a omme kania a hun toite kan langa zona te kan zot longa o a ma chain voina raute in 100 ania member engza nge kalthe in be se angte in phaim ti khamin ha shil ma chala o kalo me hun min siam saka be se kan pha vel chi in kan ria akum masa ain palai te po kan tam zo ka palai te chunga po lom thu kan han sei ngal bok ni se tha ang rural palai hi kumina hian mi som hi le panga kan ni kum masa khan som hi pani kan ni ama kan so na kan lom khop maya ti chuan luang mo la tangin som le pakhat kan oma zaya ve nga tangin paruk lunglo na tangin pali thangte atangin pani le vai sam na tangin mi pani conference rural palai kan le ya kan lom khop ani rural member po in tama alomom hle me chanin voina in agenda te in du angin in rel chhuak them o rel chhuak theye kan agenda te kan pass vek in ka hria agenda pariat kan neya kan pass vek ani in agenda te po sha te acha ko ma han bo zui ngai le en lo ngai ang chi te kha atlang pu yang te kha soya rem chuan khan te ka min han shilla ni e o kalome ni e kan se khan agenda hi kan nga ve ang reng rewa kumina hian mala na turta na alang sara chuan
Sunday school zirtir tu seminar hi nei ni se kan ti a kan pa sa hun le hun tur ro chu bial bo tangai tu le turin kan da a tiang chuan chumi ba ka tun ma a kan local pui thin correspondence course district ho pa kan nei thina kha kan du thar le dewa district conference agenda atana kan da boka tiang chuan kan pa sa chumi ba ka chuan lang kem buat sai te po kan tuma lang kem buat sai tur hian budget he ta te po paisa te kan da anga chumi ba ka Sunday school rally po buat sai le kan tuma chung ta po chu kan pass boka chung chu kan ro rel tlang pui deuh te ni a chumi ba ka chuan district target le bial target a hi kan soya ama ero chu pass mu mal lutuk kan nei ri lova bial bo ta da a en non le atana kan da atiang chuan thu kan da ri lok ani tuna hian kan ro rel pakhat hoi mo deuh chu palai fi ti sana nia palai fi cheng zani kan nei thina kumtin khom pui kan nei ya palai fi zani kan nei thin kha kan in dai lo dewa wangin zathum ni to se ti te po kha kan rel tela chingta po chi kan han ti lang tel le kim du ni in ro rel te po chale me ya kha han bo zui ngai te po atam ang renga chani nang ma ni po in ro rel bo zui thei tur te pon du sang na te po kan lan ngal chewa hun thatak min pe kan lo mi o ka lam le tu ke ke po le le kan sa ba yin ding ila he kan mo to yin se lo tan tan ko kan lo ong mai te ya chu van chuan ko ti ya kan so yu ha shin mi sim ti ang ko kan sa ba yin ding ang ko kan sia chua ka nga kan sia chan chu ma ni se kan sia chua be chu si ma nga chua kan sa ba yin kan so yo dia a sia le ku le chan chu so yo ma yang kan farm nu nang chu sing di ra sang tam tak nu lâu nỉ la vai say o kan farnu nang chu sing di ra sang tam tak nu lâu nỉ la le ule tuna hian bial LED ten rawan rel zo cha nia kabula hianin he bi bial shwai to oma ma sain ama hianin a hmingte ani na tele eng local nge ni te khanin han soi saksela ale kalo me kapming chu la leng zam ni a bial LED secretary ka ni a chuan luang mual local loi ka ni he tun tuma hianin I khompu in man pya lama hian silver jubilee lom tu ten inim bwa se pani ten kan lo sha a chuan eng tin change ma in la ka inim bwa se dan ti kha min ha shil thei chuan ole lom me nia jubilee kum ani ti kumin sang ni som ni pali hi kan sia a kum sang ni som ni pani atang khan kanim bwa sai chove to a ti chuan ni kum sang ni som ni pathuma khan bial budget pum pui deuh tho po kha hemi silver jubilee lomna na hian budget kan da a ti chuan kan phak ang tokin ti chuan kanim bwa sai ve ani chu ni mai ro se ro pile me heaven ya right in che don ten kan sha chuan ni voina ro in 100 ania I ro rel member te in kal cha em in be se ang te in pha em alo mom khop mai he pathian khongai na kan chan hi aro pui kan tilu tuka hetian za thi ro rel palai hi kan nakal khom meu lova kan local te in kar ki vel homa wang hian kan bial hi voini hian mi som rukle pathum ro rel palai kan kal khoma tin khom pui mai ba ka jubilee lom kan ni awang hian bial pon atangin kan bial ni lo bial pon atangin mi pahni in min ron tel pui bokani alo mama chanin he bia shwai tu te in nia nemnga ni piu LED zona te po mason na chi sang sang te po in nei kan ringa kha kha he in silver jubilee ni angin LED te in lo mason na to ang chi te isha tang khanang man min han shitla atam ve khup maya kan mason na hi pathian min kai shwai na zara
tam takin ma kan so na hei pastor quarter ti sang thun na konga te po hianin thei to pin kan thok ve a ti chuan enge bial chunga helai kan bial chung wa sam lok pala bi dizir lai kan nei hei mingte te po kan han tran puya ti khan tam tak o me soi tur ma se akha ka soi thei ni me te se a voinia in ro rel tlang puite min han shil theingem boina hian agenda pariat kan neya kan pas veka alom phom me ya ro rel te nu ho hi chu kan thiam khom maya ti chuan kan lo ti chan photo ang deuh vek tho kha ni a kumdanga kan kalpu chin ang bial huwa pasum tuak fe chwa kan nei chin te kumina po voi thum sum tuak fe chwa nei le ni se ti in kan han pasa ti chuan ASC home sponsor na hi kanin khai padia dana general te district a ti khan akal reng ani a kumtin malak reng ngai ani a ti chuan ASC home sponsorship te po ni kan han pass vele a ti chuan pastor quarter a hian syntax dana asiam ni se kan ti boka cheng sing khasanga kan han sang son phota BLPYD te nen te po kan thok ho don ni om takani ti chuan district lam halak na in local tin te hian bial chunga local tin ten activity record bu hi nei ni se ti te po kan bial hian kan lo la nei mu mal lutuk lova anei te chu kan om thova chung ang te po chu kan han rel thara nei vek tur te pon kan han in ti ti chuan tu le fa te ta na tong trai na kan nei chin hi kum tam tak kan local pui to thlatin voi khat tu le fa te tan tong trai na nei ni se ti kan han pass le ti chuan kan soi nu kan jubilee kum alo ni awangin jubilee Reng nan hian pastor quarter a citation tar ni sela bial roi tu lo ni to song song te ming te po zia chwale ni se ti te kan han rela ti chuan kan bial sum din mun te relief sum bi ka te min sum te pathian khoina zara kan lo nei ve de wangin kumdanga kan in khontrin ayat lem kumin chu a ming te in ming da tharle na angani mai chu cheng som ni in khon le ila kan ti chung te chu kan thurel tang pui ni ole in bia ro rel te chale me ya malak na tur le ma chhop te po in nga in ro rel chwa te ti hlotling nge the turin du sakna kan hlan cheu ni ale kan lom lu to ke nang ni po por de ni e don nya Sangam tulal Krista nen rorenin leshi omna kan nung sona beram no en vel ramma chuan chaton kwa lo var to tina lena tom to lo na van Jerusalem thar sangam tulal pan amangai te kana bo sai chu akong halum man tam atse rang ka chakot kher mo ni en kon var ngai lovi neram no chu a en to ang Jana to loving swaturei na puarin na to ang veram no en veram ro puya chua kan mel ni en anga eni del pa kan fakto ang amen local ta celal pa isu lena tom to lo na van Jerusalem thar sangam tulal pan amangai te kana bo sai chu
chuai chi ma se Kristalal ram ro pui adin hun chuan Ber matia bol la atoma Chatuan nei apai ani au Nena na moi kan rem to ang Tina Lena tom to lo na Van Jerusalem kar Changam tulal pan Amamay te tana abwa say chu Akong karnong mantam at say Rang katsakot kher mo Ni ekon var ngai loving Meram no chu a em to ang thir tu te chibe le fekula ti luangmal PYD media sel mingin chibe kam buk le chewa he tuna han luangmal a hianin inkhom pui ve somni panga na man na akal mek zela ni zan lama chang ten ro re lan chan to avoin chonu lama te an neya he zan ina te PYD 10 ra 100 ve le nia kabula hianin bial PYD secretary oma ama saina ma hianin khoi local nge ni ti te kamin han shil chela ke hi rombol tu bilal roza makan ni a lunglon zai veng lokala hian kaloi me kani zaina he PYD 10 ra 100 ani a member kal te in cha em in be se ang te in pha em so yangin san ko samkwale pakua April ni ruka BLPYD hi loading tana ti chuan he silver jubilee pakan lom don ani a chuta tang chuan voin chuna po ni lo he zana ro kan rel that per thumania mi somsari kan kalani zaina hian zan ina in ro re lang te kha he in agenda te kha soi thwa rem che om chang khang te kha min han shil shala agenda hi pasari kan neya pakhat kan pas lawa a soi don chuan om no lang mara chu kan soi deuh zo zorang hei missionary pual bi kan bial hianin e missionary pakhat hi kan chomna rei ve kum som don ni ve ta kan BLPYD hen kan chom ve ati chuan district atanga target ron kal te po hi chumi tang chuan in kan han pe thina chung te po chu zanina te po appeal nei dan tur te kan han rel le a ti chuan in hei kan bial chunga big takin thingtlang lam panga thang te local oma ani khu biakin an save me ka thingtlang tang chuan chak khai lak hi har se me mani chumi wang chuan BLPYD hen work kem te pon zupui vela ti kha an zaina kan han pass boka an soi thui kan du chu rural member te po an phur khop mai kala ya kan nge ni an chak to a tiang khan zaina pathian mal somna tak poni ka ring work kem nei turin kan hanin ruwa man hlom ani a ti chuan in hei tun kuma November ani som panga tang ni som pasari ayan na thil hmuna general conference te kan nei do na PYD
ta ti chuan he kan bial te pawh hi hu ho hian kan kal lutuk to lova mani motor nei te pawh hin na local kal te pawh kan kal amara chu kumin ro chu bial ang te pawh hin kal ve to ila ti te kha zaya te pawh kan han pass te zinga po atel boka ti chuan in hei tunlaya sualna tam em to a drugs awareness campaign te pawh hi PYD member te pawh kan lo bang bik to lova suali min bo boy ve renga chu wang khang te pawh hi matel turin zaina te pawh awareness campaign te pawh nei turin kan hain ruwa mana kan pass zinga te pawh khan atel bok ani akhang chin kha ani ri me sela thanga in ro rel te pawh ro puya in ma chhop te pawh a chadon le me chuanin he kumin hi PYD te silver jubilee ani ten kan han sha voina te pawh LED ten right te ne nan loma naktuka te pawh kaw shampoo te pawh nan lom le dona PYD thian enge ma chhopin nei ve engting nge malak ve in tumti te in bua se na te kamin han shil lela hei nikum masa tang te point kan lo urlok te to a kum linga kalta khati mayang ti chuan sum te pawh kan lo da zeu zeu to a ti chuan kumin a vor to pan han thleng ta he kum thar an nia sang ni som thila palia kan jubilee kum tak kan thleng ta April ni rukhian nol pui cholom kan tu ma ti chuan i zo nang deuh khan hei LED te le department dang te chuan in an thil ti tur ang ten ti tlak deuh vek maya keini ro chu tian ro rel chau hi kan han ruwa mana chan chu April ni rukhian ruai nen ro pui takin a bial pum hen kan lom don ani chu tu nine organizing committee te kan din na tiang chuan hei kan organizing committee chairman po rombor tu kel rin tlunga kan BLPOD vice president ani a ani kai hroina hnuai hian organizing committee ten chak takin hman la me ka tuna hian kan budget ruam man hi a dai trep to i claim te hala dai lova asum ngoma zat mai kan roi the khop theina tur hi kan khol to a kami wang khan tur conference bi ka po hianin engani atanga thil han ti vak lo khan April ni ruka hian ro pui taka ruai nen jubilee lom turin kain bot sai me kan ti lai kha kan report theini ro se inin bua se ne te pawh tha ti hlo ting ei thei tur te mo du sakna kan hlan chewa chuan he PYD te hi i zan in ro rel na chang te pawh ni ta ang se ma in so ni ti em son te reng mai tin ngani tun ma te ka chen ro rel soyang khan palai te pawh kan tlem the ma ro rel na chang te pawh kan thre thin lawa kan kal ve no ni asum le pai pawh kha kan nei mu man lo lu tu ka ke ni secretary tan tir ve light pawh khan maro chu roi to fel tak tak ten lo chho zela ti chuan voinia ero chuanin enge mathu ta po in nang fang tur BLPOD pon fan te kan lo neya tin man ruwa laptop thlengin mo khating thleng khan thil kan man ruwa te po lo chang kang chho ve to tu na hi chuanin i man le tun ka chu khowela chang kang po ka khai khin ang ruala phei chuanin a leile van ti la mi zo tong chen soi fia ber ome a kain thlau khop mi ma kan son tak zet ti kha kan report bo tang pen hria theng ka ria PYD te in malak le na tur le in ma chhop te ti hlo tlingel thi turin du sakna kan hlan chewa in hun lu tak mi senga olpa in kom na hun thatak te min chama wangin kan lom lu tu ke ke po kan lo me luang mal bial in khom pui ve som ni le pangana ni hi na chu kan lo zo le ta a khati zong kha report sang sang kan han clear how the chu ni a clear tu te in zawai chunga kan lo me